So sami lakhulumela ithi kwaso lamhla sithi accept one another. Yemukele na naso ke Swati. Yemukele na nani. Accept one another. Amen. Uma Jesu asaphila la emhlabeni. Isikhathi esiningi sakhe bebavama lokumbuda noma lokumquestion. Bebavama lokumsola ngendlela bekenda ngayo Tipho. Let's put Matthew chapter number 9 so chapter verse 10 to 11. Jesus siyamthola usendlini yaMateyu. Mateyu lona noma Levi beka ngumthelisi. Simthola ke udla nebathelisi netoni. Nakadla nalabathelisi funa siconze kahle ukuthi ngaleso sikhathi njengoba sive semaJuda bese ngaphansi kwembuso weMaroma. Ngekuba ngaphansi kwembuso weMaroma kusho ukuthi bekufanele kube nemithelo labawuthelako. So ke eMaroma bekuba nebantu labanye bangemaJuda lababekako kwekuthi batokoleka lomthelo bawukolekele umbuso weMaroma. Manje ke labathelisi lebe badume ngako bebadume ngekuba bufacada ngekuthi bebabutha lokungetulu kwaloko lokushaya umthetho. Nangabe kuthidiwe kubuthu usehulumende nombuso weMaroma ababuthe 30%, bona bebatawubutha 40% ngiyabekisa, lo 10% awusala la ngakho. So ke ngiko ke bebatiwa njengebantu vele lengafanele uthi sonzete kubo ngendlela bebakhohlakele ngayo. So ke kodwa Jesu simkhanza uhleti nalabathelisi, uyadla nalabathelisi nalabanye lebekuthiwa doni. Nakukhulunywa ke ngentoni ngule toni lotibalako nawe. Laba ukhanza kwekuthi bathengisa ngemtimba nako konke lokunye lekungibona ihlobo lwebantu lekuthi noma ungabona umntwana wakho axoxa naye ngazuthi uxoxana lo muntu lona. Kubhale kungakafanele kuthi ungadisonzeta kubo ngenxa yempilo yabo labaze baniketela igama ukuthi badoni. So ke Jesu bamkhanza ke udla nabo. Bafarisi kuthi wababuta labafundi baJesu. Kuthi kanti lo thishela wena unjani? Kuthi udla netoni nebathelisi. Kanti Jesu siyathola kuleke indzawo. Kwekuthi bebaze base bamnikene igama Jesu. Kwekuthi ungumngani wetoni. Lega kuligama lekunyanyekisa bamfanani bamadinge ukuthi utimatanisa nabo. Sikhumbule bazalwane kwekuthi maJuda kubonakala uyamane nemuntu losoni nawe sowusoni, kudla naye ngasayikhulumi nekuyikhulumi, so ungcolile nanawe. So ke Jesu bathi ngumngani webantu labangcolile bekuligama lesibamnikete lona. Ngayena Jesu siyambona usendlini yalomunye umfarisi. Ligama lomfarisi nguSimon. Nakandlini yalomfarisi kunalomunye make. Lo make bekwatiwa ngekuthi usoni. So lo make weva ukuthi Jesu ulapha endlini yalomfarisi. Waya khona. Nake fika lo make watitsele tinyawo ta Jesu, wakhala wageza tinyawo ta Jesu ngetinyembeti takhe. Wasuka lapho athatha tinwele takhe kakhatha lokutinwele ti precious kangaka kubomake. Thatha tinwele takhe wasula tinyawo ta Jesu. Wathela Jesu ngemafutha ladulile, perfume ledulile.
uma senda njalo lo mfarisi lekungiyena ameme Jesu waba nekuzidla uthi kube lona ngumprofeti sibili ngakubonile lokuthi lo make lona ungcolile lo make lona usoni so ngalaba emagama lo mfarisi bekane kwekuthi kube Jesu ngumprofeti mbamba ngabe akavumi ukuthi bamlomfati lo kulapho Jesu akabe sokhuluma naye ngeke ngilandze leyo utayifunza kuLuka chapter number 7 kodwa nje Jesu nakayikhuluma lendzaba kwekuthi nangabe bantfu lababili lomunye ngayi paraphrase lomunye owa 500 emalangeni lomunye owa 50 emalangeni bese uyefika sebahluleka kubhadala bobabili uthi ke cha ngiyanixolela ningasabhadala na ucabanga ngubani lo tawujabula ukuthi uxolelwe kakhulu qiniso ngulona loxolelwe ngemali leningi kakhulu so ke uthi lo make lo tono takhe dinengi kodwa uthethelelwe tonke tono takhe endi ukhombisa kubonga kwakhe ngoba uluvile luthando ngoba bekasoni lesikhulu but itathethelelwa tono takhe wemukeleka kuNkulunkulu so ke ukhombisa ngoba umuntu bazalwane akusilenza bayikho kahle lokuthi wone kangakanani kodwa lenzaba isekuthenini ubona kangakanani ukuthi wone kangakanani lenzaba isekuthenini utibuka ukuthi yathi mina bengisoni lesini kodwa ngithethelele athi uMapostle Paul I was the chief of sinners kodwa uNkulunkulu wangibabala ngemusa umuntu lo wathi ukuthi bengisoni kangakanani bengakafanelwe kusinziswa kodwa msinzisile uthi utalikhombisa uthando lwakhe amen so nganyelanga Jesu uyadimema ke uyahamba ungena eJericho kunalomunye umthelisi lo mthelisi nakabona Jesu Jesu nakahamba kunebantu abahamba naye uyabona sinonke abaninkinga ngiyafuna lokumbona kahle Jesu ugijima uyogibela etulo esihlahleni ligama lakhe Nzakeo afune kutombona so Jesu ufike kuthi ezake uyehla lamuhla uyongena endlini kakho Jesu utimema emkhathini webantfu utimema yena endlini yemthelisi kwekuthi uyokudla nemthelisi enisiyanaka abazalwane kwekuthi nakangena sebadlala endlini yaZakeo ngalelo langa Zakeo uthi sukela nyalo kulesikhathi lesi bonke khumbula ukuthi thina ngemthelisi uthi senginikela konke ihalf yako konke lekunako ngikunikela nabaphuyile uyedlula uthi langabe kukhona lengibafathatile ndawubuyisela kuwo sekuphindwe ka4 yini kunenvo leyenteka kuZakeo kwekuthi adadi nanaye kwekuthi usoni but Jesu watimema yena endlini kakhe bengakafanele but watimema so ke Jesu nakasho njalo Zakeo ukhuluma amagama Jesu uthi lamuhla isinziso seyifikile la kakho kule magama lawakhuluma ngoJesu lapho Luka 19 verse 9 uthi because this man too is a son of Abraham uthi nalona lo soni nalona lo ngumthelisi nalona lo xwaya abantu nalona lo kuthiwa ungcolile naye uyindvodzana yaAbraham hayi ngalabafisha uthi nalona noma anje benimati anje kodwa naye uyidlalifa kanye nathi
uthi lamuhla insinziso ifikile ngapha ngoba indvodzana yemuntu itele kufuna nekusinzisa lokulahlekile. Bazalwane ngikhuluma lendzaba letindzaba ngilandza letindzaba leti nje. Ngifuna sinake lokuthi Jesu yena ngekwakhe noma angcwele noma amsulwa noma abenganasono kodwa yena Jesu bekatisonzeta kakhulu kulabo tinhliziyo tabo tigamukile. Bekatisonzeta kakhulu kulabo lekungibona nelive lingafuni ukuthi sonzeta kubo. Bekatisonzeta kulabo lesebalahliwe kodwa Jesu abemukela. Liqiniso bazalwane lithi ngamunye wethu la kukhona Jesu lapho asithathe khona. Lamuhla sinje sigezwe ingadi. Wasithatha emzakeni Jesu. Wasigeza. Wasemukela njengoba sinjalo. Wasemukela impilo yethu imess. Wasemukela Jesu. Wasemukela Jesu wangasibalele macala ethu. Wasemukela Jesu wasemukela nebuthakathaka bethu. Accept one another. Yemukelanani. Uthi lana sifunza verse number 7. Ngakho ke yemukelanani njengoba na Kristu anemukela. Khona dokuthunyiswa uNkulunkulu. Amen. So bazalwane ngilanza nje kwekuthi lo musa lo wendelwe wona wena wendelwa nguKristu Jesu. Amane lo musa uwendele labanye bantu. Amane lo musa wendlulisele kulabanye. Uma sibuka lendzaba le ubhala umpostoli Paul ubhalela ibandla laseRoma. And ukhuluma legama uthi ngithatha amplified ithi therefore continue to accept and welcome one another just as Christ has accepted and welcomed us to the glory of our great God. So lendzaba yekwemukelana indzaba yekwekuthi ayisiyo nje ukuthi ngakwemukela njenga-Asha nakwakwemukela ungena lapho. But uthi akube yintfo yemalanga onke yintfo ngekuchubeka lokwemukelana. Amen. Eligama lisetshenzisiwe kulokwemukela lo accept noma welcome noma receive. Legama lesiGriki ligemagama lamabili. Lona lithi proslambano. Magama lamabili ke lawo. Kunaleli gama lelithi lambano. Asayingcine nje kulo siGriki. Leli gama leli yanalindlela. Lisho kubamba. Ubambe ngesandla. So leli gama uthi lisho kubamba. Bese ngithatha lithi proslambano. Lo pros ke yena lisho kusonzela kudane. Lo shasa ngamagama nakathi accept one another. Uthi msonzete emakhelwane wakho, umsonzete lapha kuwe. Yes, proximity. Yes. Siyabonga. Amen. So uthi ke singe makho msonzete lomunye umzalwane. Ngiyafuna lokunaka lokuthi the condition la ishoko umpostoli Paul uthi msonzete vudane nawe njengoba Kristu wakusonzeta. Kude condition lethi msonzete ngoba anjani. Kude condition lethi msonzete ngoba muhle. Kude condition
lethi msonzete ngoba anemali. Kude icondition lethi msonzete ngoba awakabani. But msonzete vudane nawe njengoba na Kristu wakwemukela. Lenkonzo bazalwane le Apostle Paul ukhuluma lamagama nje. Leli bandla laseRoma libandla leli leselehlukene eKhansi. Kulabazalwane laba sekunemaqembu lamabili. Labanye balabazalwane baseRoma bangemaJuda ngekutalo sebakhethe inkosi uJesu. Labanye betive but nabo bakhethe inkosi uJesu. Manje ke la ekukhonteni kwabo sekunalokundlunzana. Sekunalokushayisana ngetingcosa. Sekunalokungevani lesekhona. Ngiko lenzaba lesifundzile chapter 15 ekade icala chapter number 14. Nakhona ukhuluma nje lenzaba uApostle Paul wekuthi behlukana ikhatsi bahlukaniswa dingo letingenamsebenzi. Sebangekucabana because of non-essentials. Dingo letingeke tibangenise noma tibakhiphe ezulwini. But sebanengcunzana khona la. And labanye bazalwane ngalendlela nje environment lebebakuyo bekulemkhuba nje lokhona wekuthi nabahledi badla ngawumema lengibona kwangazuthi ukuleli class lami longekho kule class lami ngeke umkhanze ngihledi naye lezinga longathi yena nangimbuka ngokuthi hayi kunezinga lizinga lakhe liphasi. Mina ngihamba ngemoto lenjeni ngihamba ngaSD10 ngeke ke sihlanganyele nawe. Labanye ke maJuda bona bathi ngeke sihlanganyele nani betive ngoba sebaze behlukana nangendzaba yekudla. Uthi ke uApostle Paul ngale chapter number 14 senemukelane akendzaba ukuthi lomunye uthi udle ma-veg kuphela, lomunye uthi udla konke, lolodle ma-veg kuphela akabemukele lolodla konke, nalolodla konke akabemukele lodidlele ma-veg kuphela ngekwenkolo yakhe. Lomunye uthi lilanga lekukhonza uNkulunkulu ngumgcibelo, lomunye uthi akunenzaba mina ngikhonza ngesonto, uthi akunenzaba letinto leto. But ngenaka ke bazalwane wekuthi noma uApostle Paul uthi letinto standard sethu sekwemukelana akungabi mhlawumbe kwekuthi sibobani. Standard sethu sekwemukelana akungabi kwekuthi ngwetalwa kuphi, akungabi kwekuthi culture yami kanjani, ngoba la singaqala sisebenzise standards ema cultures ethu. Standards kwekuthi thina sichamba ekhaya kithi ngikhule kanjani sidabalekile, kodwa standard sekwemukelana akube le standard saJesu. Lo wanemukela nine mukelana labanye kanjani. So abazalwane, it's a challenge. Noma insaye ya uNkulunkulu asiniketa yona silibandla wekuthi silibandla asibe bantfu labatawuphila impilo akube i-lifestyle yethu yekwekuthi wonke umuntu simemukele lohlanganyela nathi. Ngisho mabonke lohlanganyela nathi ngoba sesontweni kahle kahle simukelane ngoba ukhuluma nebazalwane. Amen. Wonke lo ngumzalwane, wonke lotelwe wakholwa inkosi uJesu memukele. Hayi siyahlupha ke thina kulamalanga ngoba usiwa seNazarene ngengwemukele. Amen.
So ke bazalwane asemukela kunento ke lekinakako ke la kwekuthi umpostoli Paul nakabhala lenzaba yekwemukelana uyiqinisa kakhulu kulabo lesebakhulile enkosini kulabo lesebaqinile enkosini ngoba sikholelwa ukuthi ufuna sichubeke sikhule enkosini ngiko livla uNkulunkulu ukuthi asikhulane emsela sekuyadini inkosi uJesu ngiko umbhali wemaHebheru athi yathi inyala asesimele bese sikhuluma ngetindzaba noma asikabe solo sanatha peace ngiyafuna bese sidla kudla lokugcinile ngiko na Paul atawukhutha libandla laseKorinte kwekuthi ngibhizi nje niphekubanga kwekuthi ngibani umshumayeli strong kunalomunye nendiwabumfa kodwa uNkulunkulu ufuna sikhule sibe ngemadvodza bekujaba seclassini ngokuthi legama lasane eBhayibhelini asinza bayegender so igama lesindvodza lengikhuluma ngayo akusinza bayegender amen but ukhuluma ngematurity ngekukhula enkosini uthi ke la verse number 1 sine lesiqinile ekukholweni uthi kufanele sithwalisane nalabo buthakathaka ekwehlulekeni kwabo singadijabulisi thina amen kunengodi yebazalwane kunengodi yekwekuthi la ekukhuleni enkosini bese sathana usihlangabeda ngale ngembili nakasihlangabeda ngembili afake spirit se pride yakwazi ukuthiwa spiritual pride uthi wena ngoba sewukhulile enkosini uve ngathi usawubona lomunye asantfananda enkosini uve ngathi uthi uyadlala wena ngathi ngaphumelele ngaphandle serious la so uthi ke thina lesesikhulile enkosini asithwalisane nalabo lababuthakathaka enkosini nalabo labasebancane bona basengakakhulu umpostoli Paul uthi thina nayidifake ekhaya kuyavela la kwekuthi kwangazuthi kulaba betive bona bese banako lokukhula kweqonza kwekuthi inkosi sikhonda onke malanga inkosi ivumele ukuthi singadla noma ngabe yini sekude ukuthi singagcina umthetho ukuthi nidla inani uthi ke labo labasengakambuleleki leqiniso lelo ningabese niyabagcinela ningabese niyabagcinzetela kodwa bathwaliseni amen ngiyathanda leyelo kumusho TPT it's now those who are mature in their faith can easily be recognized, for they don't live to please themselves but have learned to patiently embrace others in their immaturity. Amen. Uthi labo lesebakhulile enkosini babonakala ngalokwekuthi bayakhona bona ukuthi babambambe bamsonzele dvudane lona losengakakhuli enkosini. Iqiniso lithi bazalwane losida kukhula kwethu enkosini kakulingani. Lomunye mhlawumbe usanza kuphenduka unetinyanga uneminyaka lembadlwana aphendukile usengakakhulu etinfeni tenkosi njenganangu losaphenduke iminyaka le20 but ikhona ke nalengodi ke yekuthi waphenduka 20 years ago kodwa solo usengumfana ngoba akusiyo indzaba yeminyaka kodwa indzaba yebudlelwane naKristu kwekuthi usonzela kangakanani akukhulise yena
kuthi nekwenta kwakho athi uApostle Paul nangisengumfana ngamcabanga njengemfana ngenda njengemfana nyalo sengikhulile sengiyindvodza sengenda sengicabanga njengendvodza. So ke uthi ke labo lesebakhulile babonakala ngekuthi they are able to embrace labo labasacathuda. Ngoba bazalwane sibalimete labanye bazalwane, sibalimete egameni lekwekuthi noma ke angathi egameni lo munye ngekuthi usengakakhuli yena enkosini. Mhlawumbe ngiyaxosa kwesa ngantosisi, mhlawumbe nakakhamba yena akakaboni ukuthi le ngubo yakhe yimfishane, but lona losokhulile uyabona lokuthi yathi kunenkinga, but lenzaba akusiko lokuthi uyayilungisa le nkinga, indzaba sethi uyilungisa kanjani le nkinga. Amen. Ngabe ngathi bese classini lana le labo MC nabo ashanyela ngakhuluma ukuthi lo munye utawungena la athi gcokele ngalendlela leyo ngoba uphuma levene manje moya waNkulunkulu umjonsele la ndlela utawukhamba ngalendlela leyo lagcoke ngayo kuthi utawuqhubeka akhonde la utawuqhubeka akhonde Jesu kudala ngekuthi wena losokhulile enkosini umemukele njani. Lo munye utawuphenduka kathi bekade ibhemela angene la angena nokalugwayi usinzise mbambamane le habit sengakaphumi ekseni uvuke wadonsa wasitongela esontweni, but lenzaba ithi ngendeka futhi asasala evele mhlophe athatha smoke break umkhanzele ngaphandle utamenda njani wena. So the majority lokukhula kwethu enkosini kuthi we embrace this person, siyamemukela simsonzeta gudane, but hayi ukuthi simsonzeta gudane ngoba sifuna kwekuthi aqhubeke aqhubeke lapha aqhubeka khona, but lokumsonzeta gudane is to empower. Le ngumsho lami likhuluma ngekuthi it is high time noma ngekuaksilo lithi lona lithi our goal is to empower others and bring them into spiritual maturity. So injongo yethu bekusina umsonzeta lo mzalwane noma anebuthakathaka bakhe, injongo bekuthi naye akhule kulobuthakathaka bakhe agcine aqinile enkosini. Kanti nakathi Jesu ambalile wena abantu babafuthi bambeka sho ini ngoba nguloko lokuthi sidana nje sitokhulisana kuze nguloyo naloyo abe ngulokhulile enkosini. Now for the chapter number 14 verse number 1. Chapter 14 kwa la kuba se Roma. Verse number 1 uthi mayelana nalobuthakathaka ekukholweni mayelana nalobuthakathaka ekukholweni memukeleni kahle kodwa hayi kuthi nite uphikisana naye inkani ngemibono. Amen. Lo munye likholo lwakhe lumvumela ukuthi angadla noma yini kanti lobuthakathaka ekukholeni udla ibhitho kuphela, lodla konke angabombukela phansi longadli konke, kanti nalongadli konke angamehluleli lona lodla konke ngobe uNkulunkulu umemukele naye. Amen. Le nkulumo ithi bazalwane sonke sikhona inkosi uJesu,
lo munye lakathandaza uthi ngifuna ukuguqa phasi, lo munye lakathandaza uye emahambe, lo loguqako akangasho ukuthi naso ongcwele kakhulu kunalo lomile. Amen. Angitheleke lehluphayo. Lo munye uva kwangazuthi nakashumayela ngabe uyadlala phinda la. Lo munye uva sashwa singasithula kuthithu. Indlela mhlawumbe lapha lokho ngeke usingenise, ngeke usikhiphe ezulwini. But yiko lokwemukelana njengoba sinjani. Lo munye ubuthakathaka lo mnyaka sike angisho ukuthi umuphi laba lababili. Kodwa nje lo munye ubuthakathaka uyasike ubuthakathaka. But uthi lona lakabona lo munye akangamehluleli, lo munye akangamcinzeleli. Akangabese wena ngazusiyena akasakhona. Now qhubeka la chapter number 14 lenza bese angamehluleli, do not judge one another. Now qhubeka futhi uthi qaphela phela nawe wena losokhulile. Ungendi into letawukhuba nami lo sengakakhule enkosini. Ngoba lokwememukela lokwethi eish kona ngiyabona but asiyekele. Kona unebuthakathaka but angibe nendlela yekuthi ngimside. Ngicela kubeka example engikhuluma ngayo. Uyambona lo mfana ugcoke skirt lesi phakama kakhudlwana. Bonani kumane nje umpitele lapha ngaphandle. Siyathi uyabona lokho akusiko kahle. Angimane ngibonike kumane uhle lapha kumane nje umbonye nganayi lesingodwa lokho umbonye. Kanani oqhamuka ngithi kufanele ngibhoye isiphokasi. Somlimede losiphokasi. Amen. Angithi ke wena bezawubeka ngabonini kaniyena. Niyabona? So lokwemukelana ngilokwethi ungamkhuphi lo munye ngalokwendabo ngoba asemncane yena ekukholweni. But injongo lenkulu ngilokuthi naye akhule agcine angiloqinile enkosini. Ayibonge inkosi yasezulwini. And now qhubeka la chapter 15 verse 1. Uthi lesikwendako bazalwane. Beka labanye embili. Ungadijabulisi wena. Wena losukhulile enkosini. Ungendi ivela ujabulisa wena. Bese ulimata lo munye. Ngoba wena udiva ukadle manje. Gogogo sanibonani. Kuthi labantwana lo ezokudumisa basamhlabeni ngalendlela besimhlabela ngayo sine. Kanjalo nanabo abakhumbuthi kunabogogo phela la bebazothoya nabamshaya yathi nabamzothoya nabo inhlito iyajaba lokwemukelana lo. Ayibonge inkosi. Remember igoli lethu kwekuthi nguloyo agcine akhulile enkosini. Beyele kumusho nalikhuluma verse 2 na 3. Uthi lithi each of us must strive to please our neighbors, pursuing their welfare so they will become strong. Naga inhlala kahle enkosini yalomzalwane wakho lomunye. Amen. Njengoba Kristu uspeksela ngaJesu, kwekuthi Jesu wabasibonelo. Kwekuthi Jesu naketa emhlabeni akazange eta kutojabulisa yena. Engathi yabase Philip chapter number 2. Uthi washiya ukhosi basezulwini. Wehla Jesu waba ngumuntu wendlula. Uthi he became a servant. Wendlula wafa kufa lokwehlazo. But angakaqali ngechaza ngalaka kwenda Jesu. Uthi awubekilo umqondo boKristu Jesu. Lo mqondo ukuthi ema interest
ungafuni wena ukuthi kujatshuliswe wena sonke isikhathi badala abanye ubacabangele ema interest abo nguloko lokwemukelana. Amen. So ke bazalwane sinake labantu abanye njengenkosi Jesu. Uma ke siqhubeka sinaka lokuthi sibidele bendzaba yekuthi semukelane leni nje noma ngompostle Paul agcizelela lendzaba yekwemukelana ngilokwethi injongo lenkulu wekuthi njengemakholwa njengebazalwane njengelibandla siphile sibe munye, live together in harmony, live together united. Amen. Asibe munye silibandla. Liqiniso lithi sehlukene. Liqiniso lithi siqhamuka kuma backgrounds ehlukene. Liqiniso lithi indlela mhlawumbe lesikhuliseke ngayo yehlukile. But nase sebandle la Kristu Jesu we are one. Simunye enobunye ngulobu ba Kristu Jesu. So ke bazalwane uthi ke la ufika ku verse number 5. Verse number 5 uthi lo munye umuntu ucabanga ku hayibo mfundza phikayo. Sengifuza chapter 14 ngale na 15. Amen. Uthi shangathi uNkulunkulu lo ngumthombo ekubeketela newe kuqinisela. Ngiyafuna sikunake ke lo. Wena umthandazo uMapostle Paul. Wekuthi shangathi uNkulunkulu lo ngumthombo wekubeketela nekuqinisela. Uletha lo mqondo wekuthi sifanele lokwekuthi sibeketelelane. Umbeketele lo munye. Umbeketele ebuthakathakeni ba. Letinye into nje tiyetendeke umva khuluma umuntu kusho ukuthi akho siya utawukhula. Amen. Njengemfana bazalwane umntwana nakasakhula asenda into yebumfana siyakhona kumbeketelela because umfana nasekukholweni asikhole nje kubeketelela ukwenda umfana angugcizelele lo angisho mine kwenda sona ngoba kule mehluko webenda sona nekwenda umfana. Amen. Umfana lo siyakhona kudinga into baxoxe babangumsipho umfana lo kodwa uma kungasuka nje nabo abantu abadzala baxoxe babangumsipho sisabuka ngeliso lelibi vele niyabona umfana lo but sono ngeke semukele lo munye into wenda solo ke ngebumfana ngulapho le wisdom yekukhula sekufuna ubone ukuthi kodwa ngimdvosa njani lo msalwane bekuthi atophuma kunenkinga lasakifaka kuyo le wisdom itsingeka lapho. Uthi ke lo munye umbhali la sikhuluma indzaba le sikhuluma ukuthi lokwemukelana kwendela kwekuthi uma singemukelani ngeke sikhone kuphila noma live together in harmony njengoba kufanele emaKristu. Bazalwane kufanele baphilisane babe munye babe mqondo munye bakhonde inkosi. But uma sawehluleka kwemukelana njengoba sinjalo uma sawehluleka kwemukela nje nalabanye lababuthakathaka kudasibangela tinkinga ngeke sikhone ukuphila kanye. Akunenzaba bazalwane uzombhali lona noma isondlo lethu lingaba lihle kangakanani noma kukhona kwethu sisahlabelela sihlabela kamnanzi kangakanani
noma singanikela sikhululeke sinikele tindvodla tetimali masilahlekelelwe ngobunye kuKristu silahlekelwe ngokonke. In fact nasilahlekelwe ngokwemukelana silahlekelwe ngobunye kuKristu. Uma sitawubukana sibukane ngemazinga ngemaklasi empilo silahlekelwa ngobunye beKristu. So ke uyaqhubeka uthi asisho ukuthi ngeke sehlukane ngemibono. Asisho ukuthi angeke kube khona kuhishana nekunyathelana. Kodwa labo labaKristu Jesu labahlanganyele egameni lenkosi Jesu baba nendlela yekulungisa tintfo, baba nendlela yekukhulumisana, baba nendlela yekusolva ema problems ngaphandle kwekubukelana nephansi, ngaphandle kwekucithelelana, ngaphandle kwekwehlulela. Ngoba sonke bazalwane sisinziswe ngaKristu Jesu. Munye lo nkulunkulu lesimkhondayo. So ke uthi ke uApostle Paul shaka sinkulunkulu lo sipha lokubeketela lo sipha nekuqiniseka angasisida kwekuthi sikhone kuphilisana ngekuthula lomunye nalomunye njengebalandzeli baKristu. Ngiyolenye athi yetamani kuba nekuthula nabo bonke abantu. Lenzaba ithi kuze sitophilisana ngekuthula, sitophilisana ngekahle, kube nekujabula kubazalwane. Sisitwa nguNkulunkulu, sisitwa ngumoya kaNkulunkulu. Ngoba lomuntu kuyavuka vele. Nayi ingodi ke bazalwane. Lo munye mhlawumbe kukhona laba kwendile bazalwane bakwenda kwamlimada, lokho akusiko ilicense yekuthi uphuma ngalomnyango uphume ngaleligede ungaphindzi ubuye. Ngiko lokwemukelana nekubeketelana akusiko one way, but nalomunye noma bakunyathele accept ukuthi still ngumnakeni lo yenkosini, still wakenu lo sitawucabana sicolelane, sitayikhuluma iphele yendlule. Nakuna Peter kokuthi kube khona labantu asikhulumisa, sitabacela abantu osikhulumisa siyilungisa. Ngoba labantu ngaphandle bazalwane sathatha basebenzisile. Balimele mbamba, balimele sonke mbamba futhi asikuphiki lokho. Balimele mbamba. Futhi mhlawumbe kubi mbamba lokwenziwa umfundisi kulomzalwane. But bese uyaphuma athi ngcono ngiyifo ngiyekelele vele sonto. Ngavele ngabona sibona kuphi lokho, sibona siba justify labanye uma emaphepheni sekuvela tindzaba letitsini bese yento esonto ngavele ngayibona ngayishiya kanjalo. Lento esonto vele ngabona kuyadlalwa ngayiyekela ngisayisontweni ngisathane nje udlala ngawe ke lapho ukukhipha kulomtimba waKristu. Wazi wakhipha isitho semtimba kulomtimba ngeke siphile sitakufa. So ke bazalwane akube la kithi lokwathi lokwekuthi nakabhala uMapostle Paul athi encwadini yabaseKolose uthi yenda evula sikhala sekuthi labanye batakukhupha lapha sisontweni. Leave room for fault yalabanye bantu, make allowance leni ngoba sibantu
sisengakefika ezulwini nathi sisacathuta saya khona kule ndlela sisakhiwa. No one is perfect here. Kude longena sici la. Lokho asikwadi futhi akusiko wrong ukuthi kube njalo because sengakefika ezulwini. Kodwa lilanga nelilanga siyakhiwa. Kuze kwekuthi nganye ilanga nakabuya siyohlangana naye. Nganye ilanga nase ibuya inkosi siyayihlangabeza. But you must accept one another. Verse number 6 ukhuluma ngekuthi uma sitawukhona lokuthi semukelane kuthi lo losakhulile sacilile enkosini akhona kumbeketelela lo losele buthakathaka. Lo mnye nje buthakathaka lakhe bakhe nje unelulanga nje. Lo mnye buthakathaka bakhe lulimi lwakhe nje nakakhuluma emagama yahlaba. Buthakathaka hayi kusoni buthakathaka. Kwethu ukuthi simthandaze kunokuthwalisana phela lokho. Simthandaze simoya longcwele yento umsebenzi. Angadweni imata labanye bazalwane. Hayi ukuthi bese ngiyathuba. Amen. Leni ngiyalapha lokuthi ufuna kwekuthi verse number 6 then all of you can join together with one voice giving praise and glory to God the Father of our Lord Jesus Christ. Wendela ukuthi ngasikhathi siphilisana semukelana sitawukhona kuba khuluma ngelivi linye sithumise inkosi uJesu. Masihlabelela sihlabelele sithumisa inkosi uJesu. Sikhonde uNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna simkhonde simunye njengebantwana bakhe. Simkhonde lenzaba bazalwane yebunye indzaba yekuthandzana ngoba ngeke uze ukhone kumemukela lomunye nangabe ude lothando lwaNkulunkulu. Lathi sowuluthululile ekititweni tethu ngamoya longcwele. So lenzaba ithi love one another. Nasenthandzana ndawukhona kwemukelana nitawukhona kuyikhonda inkosi. Nalikhona inkosi livumise kalivili. Ngulapho bathandekayo. Uma athi Jesu, uma bababili babathathu bahlangene ngegama lami nami ngiyawuba khona. Lokuba khona kuloko ukuthi laba lababili bahlangene, bahlangana ngeligama lakhe. So sihlangene la sitokhona uNkulunkulu. Emehlo ethu abuke Jesu. Ngoba wesuse emehlo kuJesu ngabe sengakubona lindela ukuthi na uhamba uyachutha. Amen. So ke lenzaba ithi sikhonda Jesu, sibuke Jesu, sikhonda uNkulunkulu lophilayo. So kuze somkhonda nanaye sitive sihlanganyele kanye naye sifanele ukuthi sibe of one mind. Ngiko kwamhlupha uMapostle Paul encwadzini yabeFilipi number 2 kunebazalwana kuba ebandla asenikhulumise nabazalwane laba ngoba lokucabana kwabo kwenda lokwekuthi lebandla ngoba bazalwane uma kwendeka Mdumsela phinda bangashayisana kukhona labantu abasesayidi la Mdumsela khona abantu abasesayidi laphinda sehlukene ngelibandla kanti bophinda Mdumsela bangayilungisa lenzaba naye behlula babithi umfundisi atoba lamula njoba Jesu asiyala ukuthi kufuna sende njani. Amen. So ke bazalwane lenzaba ukukhonda uNkulunkulu ngepunye because lokukhonda uNkulunkulu simunye kuvulela uNkulunkulu ukuthi ende umsebenzi wakhe. Indzawo ifanana nemhlaba lovunzile lelo lokuhlanyelwako kutawumila
uma ke simunye ngikwathi ubhala Jakobe athi i-confusion ne-chaos ebandleni ayibangwa uNkulunkulu but ibangwa uzukhuluma amagama athi lokhu kuchamuka emoyeni wemadimoni lokwenda ukuthi libandla ligcine linekuhlakadeka ephansi kube nekungevani. So the enemy is very good ekuhlanyeleni inhlanyelo yekuthi nihishane ngelide bese niyahlephuka. Uyati Sathane wekuthi uma limunye kude lockdown edlula. Angithi sithi siyancoba. Ngeke sincobe unless we are one and together. Ngiko nasemthandazweni imithandazo yethu itawuphenduleka because simunye, we are one. Kodwa uthandaza nje nawo lenguludla enhlitweni. Ngiyemzana na uthandaza umbona umthanda umzalwane wakho vele akumoya but lenkinga naye wena. Amen. So ke bazalwane namhlanje uthi lo mbhali accept one another. Accept one another. Uthi lo munye lokhulumako akhuluma ngalendzaba yelibandla ngoba sinenkinga ibazalwane. Sinenkinga yekuba too holy ebangcwele kakhulu. La ebungcweleni bethu kakhulu bese sifuna ngazo sonke ngaba perfect. Bese nemuntu lo lebuthakathaka siva ngazo ukuthi uyasibambelela. Siva ngazo ukuthi usifonsele emuva. Siva ngazo ukuthi usenda yathi sifuna ukuchubekela phambili sikhonde. Letha besihamba siyofika emthandazweni. Lo munye athi yena uyathandaza into tendeke. Kwangazi laba labanye abathandaza nathi ngendeke kubo. But labo lesebakhulile enkosini fana lenhlakanipho yakubona ukuthi kufanele bende njani. Uthi ke lo munye umzalwane yena I rather go to a church leligcwele abantu let's people legcwele abantu aba messed up than going to a church. Amen. Uthi ngafane ngebandleni lebantu laba messed up kodwa bathanza uNkulunkulu kunekuya ebandleni lebantu labakholwako but labangabathanzi abantu laba messed up. Ngafane ngebandleni lengathi kokwekuthi ngitawufike nginjengoba nginjalo ngemukeleke bangangibuki ukuthi mina ngingibani kunaloko bangisonzelele kuze batokho ngoba lo accept one another lokumsonzela usemfake enhlitweni lomzalwane kutokusho ukuthi nangimsonzela ngibone ukuthi idzingo takhe kodwa tikuphi ngikhona ekuhlangabetana nedidzingo takhe kuze nanaye ngiyithanze nje lenkonzo sinikela impahla kuze nalo tatokhona naye ukuthi agcoke uthi ngafane ngikhanze bazalwane noma kude timoto la ngaphandle kodwa abazalwane bathatha uNkulunkulu ngafane ngibe kule bandla lelo kunandele ndalibona ukuthi bakhona bafaka emasuthu njengemfundisi but ababathanzi abantu elokwemukelana bazalwane akusiko kuthola rate alomuntu because naye lengingodi esinayo we tolerate one another, we don't accept one another. We tolerate one another, we don't embrace one another. Umzalwane nje sikhonda naye but ngumzalwane sikhonda naye akusumnakethu accept one another. Amen. Ngiloko lasipitele kona uNkulunkulu
kwekuthi sithandzane ngekweliciniso, semukelane ngenhliziyo yonke njengaKristu wasemukela sinjengoba sinjalo. Kude lo perfect emkhathini wethu wasemukela njengoba sinjalo, lo musa wakhe nguye lo siguculile saba njengoba sinje. Njengoba siguculwe kulo musa wakhe, yimbe ingasehlula kwekuthi nalomunye lesandla leselulwa sangiphakamisa elidzakeni, nami ngiselule phakamisa nalo selidzakeni. May our church be a place where people encounter God, not rejection. Besingethe sabantu bandla yini kwekuthi umuntu nake efika la atholele kwemukele emukele ngoba ebazalwane nake emukelwa nguwe la kuye ukuthi Kristu ngimukele, nakakhishwa nguwe la kuye kunekuthi uNkulunkulu ungikhiphile akangemukele. Singena lomnyango lo sibroken, singena lomnyango lo yathi sidinga uNkulunkulu, singena sihlibhikile simahlibhikile but sidinga uNkulunkulu. But uNkulunkulu usebenza ngathi when we welcome one another, when we accept one another, sibadandla letinyawo taNkulunkulu tekufinyelela kulabo labalimele. Nakasi nje Jesu mina ngidele utofuna ngisinzise lokulahlekile. Jesu uhlete ekhaya lababe but ushiye mina nawe la laba lahlekile, le toni leti rejectwa lelive, le toni lesithi thine toni lo muntu awuchanga ngibekusini lo myesitsakwa angene la ngaba ne-experience usangene lo munye anjalo nje kodwa kuyela kukhala la beka kukhala ufuna Jesu angena njalo. How we accept them, how we receive them, kutawusho ukuthi batawuhlala yini enkosini Jesu. And it is our responsibility, ngimi nawe thina lesesikhulile enkosini, shangathi uNkulunkulu akasiphi inhlakanipho yekwemukela labanye, accept one another just as the Lord Jesus Christ accepted you. Mukela lo munye